Metong kareng binida ng President Ferdinand Marcos Jr. inyang milabasang banwa, king kayang kadwang State of the Nation address o SONA, ing employment king bangsa. May ka-improvement kanuking problema king unemployment aaranasan inyang kasalungsungan na ning COVID-19 pandemic, nung nuka rin at suya mo king 82.4% ing employment rate. Sumangid na kanuning matas a level na ning employment, kailangan pamuring gawang marakalatakbang, kalupa na ning pamag-generate karagdagang obra. Anyang May 2023 at suya mo king 95.7% ang employment rate ning mabilog nga bangsa. Tutumba siya ini karang 48.26 milyon na katao nga ting obra. Bagyan namang mitas kang 95.9% ang employment rate karas ning May 2024. Base king datos na ning Philippine Statistics Authority at sula king 48.87 million members ning labor force ding employed. Samantala agyang bagyang mitas sing bilang daring magobra, sasayang sing noman ding mapilang talapagobra king labot kapampangan, paulan na ning mababang sweldo at malapresyo ning panyaluan. Minsan kukulang yo, pero more on kasi paltipiran mi ala na kami agwa. Babalance king kay ming babakalan mi king kay tsaka king sweldo mi dapat titipiran mi talaga banta mi kasya king pamanyaluan ngayon kasi lalo lang ngayon may kamaling manok. Sa ngayon po, nagkukulang na kasi sa pamasahe pa lang, medyo mataas ng pamasahe. Tapos mga bilihin, lalo na may pinapagatas din akong bata, medyo mataas na rin para sa bilihin. At tatanda ng may kabayong wage order king Central Luzon inyong October 16 ning milabas ang banwa. Mitas king 40 pesos ing minimum wage rates. Base king datos ng National Wages and Productivity Commission o NWPC, may miyalungan niya king 449 to 500 pesos ing peka mababang sweldo king non-agriculture sector. 422 to 470 pesos naman ing minimum wage king agriculture sector at 384 to 489 pesos karing retail and service establishments. Sumangid na niniring kaya katamong kabalan talapagobra at din lang sana kang President Marcos Jr. king daratang ng SONA. Sana itang amanwa ng about king abyas, sana tuparanan At sana gaway ang action para babangan ni panyaluan kayo ng Pilipinas. Mag-increase nga aming sweldo. Saka maragdagan yung binibigay na bonus para sa mga empleyado ng kawani ng gobyerno. Yun lang. Yun lang naman ang kulang sa napapansin ko. Kaya maraming pinagagawa Pilipinong hindi ayos. Kulang sa sahod. Ako, Inke kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.